Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah, benar kam, daka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 5% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hilaban layu ban kuli da ka education loan. Hilaru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, riu be kandai pra. Ka jiaki daka basong kalan mengor bala pelong daka Jaintia Students Movement ka bala poi sya kasingi ka baar bala pelong hakamat ka office trikam jong Deputy Commissioner ka West Jaintia Hills bat hapelau jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban penbore ka sarkar ban jenrat no ya ka kerdop krong khajana ka bala bu daka Karbi Anglong Autonomous Council ha Khanduli kalayo jingkershan nakipat nong snong jong ka snong Khanduli kibalawan kenthai bat senrang ha kini kasingi ki noy lam jong kaseng kila ong baka jingi kandang beteng tat hadu bagi board district jong ka West Jaintia Hills bat ka sarkar kindala ban weng no mardor ya ka kerdop krong kajana jong ka Karbi Anglong Autonomous Council. To ini ngan ni kesni man wan ini rengkat wa kisten man be ni bhai kam ke thnong na du nimit ti piwa kisten man be yong ina thnong pen pau ye te jing snau si ye jing cha le ben yong i tai kam te de yarai ki de ka wi ka sur bo ya wan kini ha ko i men sin ya kini ki sen yong i kham tam ka je sm kiu da yu na do ka khndi terik da perchang ki homi chaprang u ya da nak banta yong i ki te ki jat bru ku em cita chpo orgar te ini wan ni wa i men sin ye ki bat i ki jing khublai ko karpang ya ka sen je sm kewahim kia hakuk pajuyu ya kita jat bru tu em pok kani ke stit makha ya yong i kamong no kham tam ya i cita cha ke chnong Khanduli ko da yu phi kamada katu da su dap le banai kita ke jing yakhi ke wajia citai kam te on liang yong i kam ke chnong ga thau kam kirang ba da bun sin da deputy chem hau UDC da li chem UCM hau kerpat wa le ki ye te wa em kam bat ha ki le kular ki betul kamun kerpat yepi was ngabha man ku jai bat man ku ya cha handai chem hadu kat ni man kata kijing ya yang yong i kijing yang cha yong i em uman ku seisro yu bat iwa kata ke entrik taket hadu kat kini kisni nang nek ke itu ginong yang gitu Karbi dang em gitu rengkat wo kipai ke pelit yong i bat kwa chem jing do ye i wa hadu kat kini ki banai kam ong kat tu dakut wa ke banai rep Hwa ili rep likhi i chaka thau ka hali ke banthor yong i kham tam ko em chpo ka chnong Karbi cha be cha kadong man ka sni na ka te ka daw i kam ka chnong wa yui wa ka te ka jing klam yong ka sarkar yu sar man ko khia man ko stin kam te e ka jing khublai ko korpang hadu ka te kham tam ye ka sen ki wa him ye ka ni ka jing kit kli ku yarap lem ye i te ilat ni kijing wan yung im to da kijing khut yung ki handai lang ba kijing yu yung i lang ba media wa ki skhat him gi kam kete ka sen ko pit kli ba kli bat yarap lem ji te wan yung im sen ki yo kerchan lang wa ki bat kerpat la ka ju por wa ka sarkar yung i him khia ki ni ha ku ya kalam ye pembaik smart ni baha lada uman bat ko kam ni kham tam i den jar ba ji kam ni citai kamu ong kesen le se i lem yo sai hak yo so lang rengkat ke jing yalam yong kisen yong i bat kerpat le wa jawaro hi ki nong chong chnong yong kari khasi Jaintia yong i hak yo khri khmat lem gi i bat jawaro ki jat sen le yo khri khmat lem gi yo pat yo lang ki ya ke te jing chem jen jar yong i ke te tok jing wan yong i ni keski ni na la ni ko kam na liang yong Kamandai, Kawi dan nak senang Khanduli. Pada cem sekali ya, kita izin pendik ya ima. Tadang hagi niki benai udah dep sedang itu hagi senang yang i. Sedang ayu
ula luti dang do ke chnong yong i gi wa he yong i nang lai gi cha khmat i man gi man be i bod in den ta hini por pen pa wa man ni wom ye di ukun po do no po mesin yong i gi man be yong chnong kan beli waro wi ai pertu yong gi man be yo sakhiet i gi wa he ki yong i de perchang gi ula li ol di nam chakmat yong ga an yong ga sorkat kat wa ga sorkar wan em bu pathiau gi tang khadiak la ta i lem ban si kam gi man be yo ye ga ni ga media ga yong phi ha po gi gi ar sngi ta i kam gi man be i kwa ai man u yes no man sen lang wa phi ta wan ni ne ga sngi he ni de wi i man sen lang i phi kam ki sen yong ga JSM mo ye em kti lang i tru wa phi le u em kti lang phi tru ba i kam ma da ma di ye gi ni ki jinjar i wala le banai ga tu da po le banai kam ong da i kam gi man be gi to kit ma yo ska di te jing e o do ka di i gi man be kan ni em phero re par khadi ye gi khon ki wa daw he ki daw kun daw kham ri prang ga mon chong suk chong san gi ma da i le man da chemi ka da ga jinjar da i le i tur cha prang man wi sa i nei man ta yong gi khon ni gu daw he step man go wi kamon u chong gi ha ga chnong ta yo luti i man ye gi khon ni bu yo gu chong suk chong san ta ngal dai mesin yong ga man be was ngau rit karpa de ye phi ki sen yong ga sen JSM wo him khia phi hok wi phi i gam ni openg khi bi do ha chiteng yo le se i phi i man ni gam ki khon swan ta karpa de dai mesin ni was ngau rit dai mesin ni was ngau khia nga kam ga man be ko to pa ye te khia ye te chon ye te jinjar chem skia de jing thang wa man chnong yong i kam mo ong hawa chwa wo thia moy ga chnong ga tha ong i jog khman khai step jog khman nei banta i rep i khi yong i waro de tipi upo ui de deb ukba de deb uchara uli thong im ya ki khon nang bon jing da wa gi i gi man dei telelem yo i rep u khi de ye pusai ye ki khon tanga karpa de mesin ye phi ki sen u em kti lang phi chru wa i lo em kti lang i chru wa phi pom ho u phi i kam wa ka sarkar ha gi ni gi wa de deb em go pai em go yo em go karchan i ta yo lutia kam ki man be yong i ka chnong khan duli u chania tali talani ha phi ki sen le ya lam phi i o body ngal kam go wi man be em man sen ma op sia ha ni ka sen la cha phi sia di kan thai ngala kloy op sia wala o kloy o rai kut i dai mesin op sia lang ha ka sen wa da yo te jing e la o di ka sarkar bo ten ga i la yo lutia man u chania do ha phi hi ki sen ta wi em kti lang i u ya kre lang i kam da thoi he ti chi rup dai lang u ya ku lang i chaprang ta i gi man be le yo luti i yo ya la luti lang i wa phi ta nga do te le chi bo mesin gule ka jing likhi yong i nadu tu kusngi nadu ka tu ni teman kesini gule te nadu tu monde Tuesday nin ni Wednesday dem nging likhi yong i ha ka wow pertai he chwa ka session yong ka akasin kong na pertai ke slogan mudawa wo kenria ya ga entry tax gate gu em po snong khanduli but ninle de chongwani chongklan mongor hiti khmat yong office yong deputy commissioner ni man go gole wa ichongi hini mudawa biang naka GCC wo klam dane wo ule no ni benta wo kenria no ye kati entry tax gate te hakan tu kejingkeli go pi ong pi wa em mon kaling yong ki wa ukla wa dakut ye kalam hendri haduk kate UPM nakaliang yung ka district administration le nakaliang yung ka nakaliang gi MDC le UPM gi ukut wi kalam iwan hijing ito wa kanika entry tax gate te i kam wa kalam i nadu ka deadline ko wa bo inadu ko ga memorandum go bo inadu ka le pautrik kam kalam chi itu wa la ka sarkar map ko ijing dawa yung ka sen le ne ijing kwa yung gi paj ba nong chung yung khanduli i nakaliang ka sen i puteni ijing ki but you ong le ka jing ki la le sngi man go jai Hendra yu ang wa hakasin go so dane hakasin go san yu man go kham tenge penduk thia penduk dem ya ki bor yang district ya ka sarkar ya kini ki MDC QM uro ini ni ba tip chi wa ka khanduli hi dang hap ko hapo upur sam yang gebri nyau trep na ka por yai ban ni te kamu penken mo ipi kamu ong ipi wa kajing cha ban ben na ka por kinong chong yung khanduli hitai yung cha pendik yung kina kapor i kam nagaliang yung kasing mne khamat upat i jing cha ban ben yung perdo persnam yung i QM hitai po chnong khanduli tani
kasin ko boleh kinong chong chong yong akan duli le dawan gi wo e jing kerchan ye ni jing dawa hai jing yato wo kan rea ya ke entry tax gate ko em hai tai hapo chong kan duli kate to ka message na galeng yong gasing daw ke chong kan duli na ka daw yong ke jingbu ya ke tax gate da ke karbi ang long autonomous council rengkat kamuman kate debu lai gi force yong ke Assam kau naduk ki CRP naduk ki police personnel ki em hai tai ne kate ka daw kat kam ke jing klam gi nong chong chnong yong ke kan duli bon ne ki de thot kam kamaja kpo ho man ka thau rep thau riang ki em ka chakmat chitu nyo deu lai ki lai khan urep uriang ho man ka jingdo nong go kro ya ki prado prasnam ki em tai kan duli ne kate ka daw ne ka liang ke JSM rengkat gi nong chong chnong yong ke kan duli bo jing kerpat khmat CM wa skabha wo e ke jing yada kamjo wo kerja no ya kini ke tax kit rengkat bagi ni Assam personal ki em hai tai ki wo pendik ya ki prado prasnam yong ke tai ke chnong ten negeliang yong ngale kwa opha ke message cha u CM u honorable CM Conrad Sangma. So we are here today to sit in demonstration. It's not that we protest against the government or against your leadership, but it's a sign that we demand the right of our people, the territorial integrity of the state. So please do give the protection for the people of Kanduli. As of now, there's a lot of conflict there, like people cannot go to the field, cannot go to work, cannot go to cultivate for their livelihood. So from our side, we humbly request you, please do ensure the safety and integrity of our people and the territorial integrity of our state.